Ketheka ni wirigiro bwako nwithirite ori na weekend njega na rua Jumapili tariki 23 mweri Jujo 11 mwaka ni 2025 beta wa kabwe mutharimi gushogere nkatho shemwanya ni bwega muno no ndobugite na mbere kurumirira a watuthura wetanira batu ikinya gwa ikinya no ndobu watwethia nyumbe nteto number 1 katetune ka Amero kuma kireni kiriwe asante sana na ruo tukubanganitie mantu ngutho tukaithira ritho retu rigitegera mbatikano ya siasa ntere cia Bere North ningi tukathia tugita na mbere gutegera siasa cia one term two term akatetune ka Amero na jangi jarat jethite jagita na mbere indi mbere burunko lilikania yeye mubango jwaro muri rwa siasa ni mubango okethiro keretorwa ni Jeri wa Chupe onashirunga matha ijere na nusu cia ogorobo naria bakira kimurika mwerekera jwa mugongo siasa cia mugongo bakithira bakithoya bora matemo ja Rais William Ruto akiariria kire mbunge ningi bakithira bakitegera jarani mwerekera jwa siasa cia kathetuka Amero ario Caston Miunge ora kumeria matagitike osinita ario Eric Muriungi ora ni mwana economist akethira kithoya mantu yegie ki uchumi ario James Kinoti anwe ni political analyst jau ni nyumene indi twambiririe na mbatikano kindano dhande cia siasa Bere North gatigati ka Leo wa Muthende na Newton Karish ora watu mbaru ni mbutu ya upinzani batongeretwe kana gukulukirwa ni Rigathi Gachagua na ruba kiaria bari ACK ishara ni Bere North Rigathi Gachagua na menete kiraugite ni utumiri bwa akora gi siasa kiara kiolotera Rais William Ruto ninge kimenere kirakuga ni mabisa banene thirikari ni Kenya Kwanza bagutumira mbesha cia muingi kuringa kampeni Bere North kiri kithurano kinini kira kirigiri tariki 27 mweri wa 11 mwaka jujo 2025 ni kanisa ni ACK interest ya ishara Bere North ni kumbuto ya tongeria ba upinzani bakalokeri ni Rigathi Gachagua bakinyitie siasa cia one term Bere North akere Rigathi Gachagua na menete kiraugite ni Rais William Ruto gutumira akora kwangaikia tongeria ba upinzani. Niambie William Ruto, be a gentleman. Let us have a fair contest. Tumepata habari watu yako ya mkono, huyu Soprano, huyu Ruko Karinda, atu wanatafuta wakora huko Kikuyu, huko Kiandutu Thika, atu wakuje waangaishe hao Wambere. William Ruto, hao Wambere walikuchagua. Hapana tuma wahuni kuja kuangaisha Wambere. Wewe kama wewe ni mwanaume kamili, kubali tushidane fairly kwa debe, si ndio? Tuangane kwa debe. Arobe mona ne gaja shiki hata. Kati kwa Bere. Don't use akina Ichung'wa to set criminals and goons here. Wale ulinitumia Limuru wameonekana huko. Wale ulinitumia Mwiki wameonekana huko. Wale waliniattack nikitoka US wameonekana huko Mbere. Be a gentleman. We know you are not a good person, lakini ile heshima kidogo umebakisha, usiangaishe Wambere kwa sababu alikuchagua. Si ndio? Simulimpigia kura. At least awachane na sisi. We compete fairly. Akiongela Gachagua na rurite matake tharikira mabisa banene thirikari ni Ruto nikira kuga ni gutumira mbesha cia muingi kuringa kampeni Bere North riria kithurano kinini kirigiri kuthithika tariki 27 mweri Jujo 11 mwaka jo 2025. Mkule pesa ametoa hapa karibu 600 million. Hiyo pesa ilitosha kuweka stima kwa kila boma katika Bere North. Kila mtu sasa angekuwa na stima. Imepelekwa hapa watu wanakula kila pahali. Kupoteza pesa na ni pesa ya umma. Lakini mimi nikaambia Wambere mkule hiyo pesa kwa sababu mkikosa kukula Ruto tayari ameiba hiyo pesa atapeleka kwao. Akiongela JB Muturi naona nite kurega kunganirwa kwawe nikira kuga ni pangaratano yotongeria ndigorone ya Kenya. Those of you who have read the recent Kenya Gazette, more particularly this week, would have seen some people who have changed their names on account of being pursued by the Ethics and Anti-Corruption Commission for certain things that they may have done around Kenyatta National Hospital.
the people of Bere must say no. You cannot allow William Ruto to disrespect this community that much. And all you need to do to restore our dignity and pride as a people, as a community, is to eat his money, reject his project, and elect Newton Karis. Mutafanya hivyo? Konginaku ni Matheta, Muthuro, Mung'ento na kururia mata kwa kari kuma mwirio jwa Igembe. Batongeretwe ni abunge bao areo Dan Kele wa Igembe Central na Julius Teitumu wa Igembe North. Nikiria ba kolotera mpangaratano kiri rwangi rwa ukaria bwa Dene. Rotongeretwe ni CS wa ukaria bwa Dene Onesmus Kipchumba Murkomen ni gutabarikia kwa amba bwandithia mwirio jwa Igembe. Ontuku wita ontuku wamba bwandithia bukithira bukinyithwa kiri ituo bia Borisi makarikaja ende utetagaria rikojogwa asara enene bagitara barani arethi kuma mwirio jwa Igembe. Riboti ya Mukiri Onkonja. Ni karikare ng'ombe kuiwa nterese Igembe North na kwithukirwo ni maitha ndiu abunge ba nteriji ni bombete kwithira bakiumira na kumeneria untubo bakiromba indi ndwangisio karia kumba kwithira bayukira na bokurita ngui na mpui no coke ng'ombe iji kiro maitha na kakwenda kuromba thirikari twimira baturia waziri kintu kiari ku itwona effort na kwenda kuote effort ponete kiria okaria anda waziri Murkomen na kakwenda kuwa na thatha iratu byake na ciumie itumwende Igembe North na ng'ombe ira itire ibati kuchoka bila kupoteza wakati wowote na ikare ochoka utuko no mwana kwa anwere kuno ntoto mpaka torana atika wende to twesi amisi no mwanga botuge thirikari ni kunjukumika tutomba gutuka kwetera haraka wende Samburu iriku twena kura Samburu na kura baki akuona kura ji Samburu ji na ngui batwire mapema tumanwe mapema no tutomba gutura kwina rwimbo rumwe na antu baka baiteri nyene kangombe ndigiri miaka 5 ya kibaki antu bakiri so ngombe ni dia 5 achukura itukwarite inkwenda okondemu wamba uba ngombe in very serious way na twalipote ki Murkomen twalipote ki regional commissioner ituku expect iko ndo ndege kinyere ule byatete ngombe yu ora turona ndege sie Marakwet siete wo kwanto waku nikeli ni landslide ote landslide ko logete yanto bete tu maskini na orobomwe na ituku expect batu kuona thirikari kilitangwe na tutakwenda kuwewa story ya kwamba ati bunduki kuonekana ila ile ngombe na yoro wa askari woro wa uraba menyete ku bunduki ushogwa tutakwenda bunduki ushogwa bitu kwenda bishogwa ni ngombe na baba rowanire bawatwa bila hivyo tutene imani nonto tukuwewa NPR sawa lakini tukuwewa NPR uno wa kuorwangwa na kaitaka wendi ni barite na kuwate ni batwere kuromba operation yumba kwithire kithithika no operation itomba kuthithika ni bakwende kuwe homa mingwine kim tutwere kuina operation na hiyo kintu tuwete tikinyara yangi operation nikere metesi na Samburu kwa nini antobe tawaboronda we are under one regional command muborona indene eastern area uka watu wa ng'ombe ithatu no bati kurita iringi nyanya kana 10 kana irora aracio kuga nkwira thirikari u batu antu Igembe no kuma bore babonde baba taraba imbiro northern grazing area itukua thirikari ni kumamira matu ya security tukuwewa NPR sawa lakini tukuwewa NPR uno wa kuorwangwa na kethia operation ni kubwithwa ng'ombe usikari kavandi iringi turaguywa thine thwe kuthira na baka meba ikaigirwa lakini ba to kuija ba taji kale to ng'ombe ithatu ikilenga na wachongeria akakuola that one we are against it and we want to tell the government clearly and openly we are not happy, the Meru community is not happy, the people of Igembe are not happy, not any Linda is happy about this. Bonekete muno kuorotera nwe waziri wa ukaribu ndene na matura Kipchumba Murkomen bakiwate weka misemani yo karia Kirima Town utongwe indi hapatire kwithire tonya mashinani na rangombe kwithire yeta na ntoba kwithukirwa Mugondoni forest sijui msitu gani ngombe ipingaingia msitu gani. Naomba rais wa Jamhuri ya Kenya tukiwa hapa, mheshimiwa rais, wewe uko na imani na Wakenya wote, lakini tunataka kusema amuliza waziri wako wa internal security, amuliza the regional command, the national command,
tuko na inspector general na wengine wote watembee hapo, walete ng'ombe zile walichukua jana. Bila hivyo hakuna jambo lingine tunataka. Uwezi kuita watu kule, ile ni utapeli, hakuna kitu iko huko kwa jukwaa la usalama. Jukwaa la usalama sasa sisi tumesingira na watu wa Samburu. Jukwaa la usalama ile ni mambo yao, si mambo ya kusaidia mwananchi. Ile ni mambo ya kusaidia Murkomen. Operation ifanywe ndio jukwaa la usalama. Mimi naunga ndugu yangu Julius Taitumu mkono kwa sababu mimi na yeye tunapata adhabu moja ya kunyanyaswa na kuibiwa. Antobeto wanataka kufanya kazi kwa bidii lakini wananyanyaswa na hii Samburu. Kwani wa Samburu wana nini? Ile yenye inashinda serikali. Kama serikali inaweza kupigana na Al-Shabaab yenye iko na international network, ni Samburu tu inashindwa. Labda kama itaki ama ina kona negligence. Lazima kuna mtu amelalia kazi yake. Kwa hivyo we want to see actions and actions now. Kiripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja. Oriria mashindano ya kasa yerigiri kwithira ya kirugurua a kathetune ka Amero ma MCA kuma county assembly ya Mero iri njira ya gucokia guoko kiri mugongo ningi gukandana na mpange murimo jwa nyimba nibetire Meru Hospice naria batamburukiri njara bakiruta into kadhaa begutetheria aje baraba gwitana mbere gukandana na murimo juju twigite kironda gya nkuji miangatene mugongo jwa Amero. Riboti ithino mwandiko wetu wa Mteto Mutugi Okembe. Mbunge ya kaunti ya Meru itongeretwe ni Speaker Ayubu Bundi ni bathithite rugendo rwa maguru mwanka cibitari ya Meru Hospice ira ni agutungatira aji ba kansa kiri rugendo rwa kumenyithia mwingi iguru ria murimo juju ondira beregeri kuruguria michethe ya kasantuku ya ruju kienine gia kinoru goso touga nontu thina yetu Meru ira twinire nene murimo jwa kansa touga identify thina ira twinio jayo kansa na tumbe gukiritia awareness kila antu betu ba Meru na Kenya yonthe na ulimwengu in jumla. That's why tudeaja twe team ya mbunge yonthe na leadership kwa mbunge. Meru Hospice ni ara twithairwa muntu akagwatwa ikansa ara tunenkanaira palliative care yontu kansa imurimo jwerwa kaimono ukethira antu baria ibagukundwa ndawa iria cia morphine na inge painkillers iria cha relief especially kagita karia tuonete kansa uge kinyete stage mwisho na aru atukurukira na aria gutega mantu jaraba kuthithia itwethe twe part and parcel ya team ya Hospice kimantu ndira bathithia tinya okire ngabathithia itwethe twe ba support na kigatuma antu kwanura bona tugikia mutu tugikia maguta na twinto tura tungi nikenda aje bakansa bara baketha bakeja aria gukundwa ndawa akundwa ndawa kaya wakamutu kana akundwa tuguta nikenda mbakura Christmas yendonki. Akiaria waziri wa gima bwa mwiri ndagitari Dennis Mugambi ugite thirikari ya kaunti ni citanirite kwagirithia cibitari ya Meru General nikenda kurigita aji baba ba murimo jwa nyimba atwito ku elevate cibitari yetu level 5 mwanka level 6 kenda twitho twina gintu wita comprehensive treatment and research cancer center na tukweje twethire thine cancer area Meru ni stage 4 na stage 3 tukwethirwa aje ba ku present very late but the IG itokwenda ku devolve diagnosis na screening ya cancer further ke level 4 hospitals chetu kenda with a target twetho itukomba kwethirwa mwaje ejo itukumona stage 1 na stage 2 na cancer keja kugwatakanira at an early stage stage 1 and stage 2 treatment yo ni tharo imanageable muno na ondere ageni ba kuma kaunti cionthe aja nthiguru ne banjirite ukinya Meru kiri michetho eje ya kasa. Waziri wa michetho Elias Muregana arombete ya Meru kuonania wendo na kinya gutumira kanya gaka kwagirithia biashara ciao. The county assemblies bagatumira bieni bibiega na nbethire tonde kiro organizing committee ko in terms of security I believe inyayo ne banganitwe bwega na ageni bakwendelea go trickle down iba kweza naza kwamberia ntuku ya narua na inya igoro kwe barabara aza kirato kwimiza ntu beto ikuromba ageni babonde nara kunde bakurukira itubagwate ogeni kiri intobira bakomba gutumira irethro bya korea gwa kumama itubaromba abethro bena creation a good environment ikenda tomba go host michetho zeze in the near future. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi.
Riboti yo kaithira iti kimuriki yetu ya mbere ya metha ya Meru TV ugeta kuraya nitushokerete. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. There is a biblical quotation that says, whoever gives to an orphan lends to God. Today was a great day for us. We have received and hosted a wonderful and great team from Tatua Tatu who have come to make a day brighter for these kids and for our beneficiaries. I thank you, Tatua number 3, for coming. May God bless you, and the gates of Rafiki are ever open, and you are welcome and welcome again. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Ni bwega muno no ntoboita na mbere kurumirira Meru TV twambiririe na yeigi gucokia rui kiri mukondo jwaru naria hakiaria ura ni askofu wa kanisa ya ACK David Kaga shumiritie kumeneria kila kuga ni kuongeleka kwa ana muno bare shukuru bakiona yubia mapema kiuria ashari batikatire ngogi ya kumenyera ana njarene shia arimo indi nyabo baithire beriri tho gutigira ni bakurutana ana Anthony Injega ningi kubamenyera kumania njarene shia anto ili alimo anto ai ni miario watumbaru ni mubunge ekoro kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia kwena ana baba inge muno barathithiri igerio bae macibitari bena twana tunini ire gwitwa teenage pregnancy twe kanisa
nitukuria twinde tumare na ntumiriri ya kuga ati ana baba bakuritwa cukuru bamenyererwo bwega na antu baba bakurita ana cukuru batigane na mantu jau ni untu tengugi njega ya kugitira ana rugendo rwao rwa gwitana kithomo. Kwa itukuria kanisa yonthe itonye ikiritanaga ana banini na antu babethi muno igita riba irutha mantu ya kwimenyerera na kwejiabukania na hari pregnancies kana mauje igita ria antu batikurite. We have a responsibility as parents to look after our children, so please let's honor God. He made us stewards of these things. Kere tonto bobo nonto toriuga ujo Green Nation ni utonga bwetu kwa untu kwenarwa ndemo shikabu nkunenganira mitekere antu ngiri imwe nikenda bomba kwa eta baanda miteu na yomba kurungamira era reto nonto yo uneju mweto jura turi naju igita riri antu bara tomba kwethia ririndas narua ne antu bara bena kirera na barikitie kuthoma certificate ira tugwita provincial certificate, theological certificate na nitukumenya barikia kumara bakomba kurwa mbara ya kurwa na moritani jorongo jara jaingite ndene ya nthiguru iji moritani jorongo nuntu bone antu batreni na bamenya moritani jara jeja uma community nkobera bonthe mwito no nyo kanisa itwigagwa tugicokia nkatho rire kurubenda gwitika mwito jojo amathasi union tontu inya ekurumwe kurwaru kanjira ciawe inya mukurura uremerete kuremwo ikwija akeja ni ntu bamawega jagwa kuona kirimwe kuruwawe na siasa ira cithirite igitana mbere kathina ka mero cia one term na two term asiasa batangiritwe ni ngabana mutuma ntwethingia areo MP wa Centralment Kirima Ngoshine na bangi baraba wikinyithitie kiri mishemanio ya gisiasa nteresha Centralment nibetere na mbere gutariria kiraba kuga ni mirandi ya witi na mbere ira mero ikethira ikigunika nayo kumakirithikari ya Rais William Samoei Ruto na Kithure Kindiki akiri ngabana mutuma ntwethingia gitana mbere akoringira ndebe Kithure Kindiki na Rais Ruto. Ripoti ya MC Mwitonga. Gavana Mutuma Kirima Ngoshine na Kathuri Murungi ni bonenie ngwataniro itangana kuonekana aria bombete kwithirwo bagitaniria bari amwe kwariria wananchi kubera maendeleo na nkuruki kubarikania ati ni bethirwo barungamite kiri iria igwitwa tu Naambia sasa vijana kwenda kwa alimu no confirm ikadra mtu muntu athingi tutam confirm ibana tukerinja na kenda confirm inya sabina ne ingero ne sabina ne ingero yena mutuma nkorone wariama angako kwenda kuibwa mutuma kedra ni mwasi vitale zienda ndawa kana motezi ibana bakuwa seneta Kathuri Murungi ituta mnotesa ibana bakuwa Kirima Ngoshine ituta mnagotena tafadhali ibana bakuwa Kithure Kindiki veterete kuigua ni ngugiire kubaritiri baigue kethirwo marando jao ibari baigue kethirwo barabara ni kuthondekwa stima cibitari na jange maingi nibeterete na bomba kwithirwo bakinganirwa bunene nyuma wa ngavana wao kwithirwo agikinya kibo tongeria tubwira marando yaratuburite ya kura cia 2022 tubwira ngugira thirikari yenu ya county gubuitira tubwira yara thirikari yenu ya national ireti ni represent yani mukuru witwa Senator Kathuri Murungi na aru atweyito wa nteto cieni ero uri akwena watu kero nteto cietu tweyete kwa nteto cietu kwenyi
twari nteto cieto kwa eye akagoma nere kuingi necharia acha sibitari twarie sibitari reku kagoma Ajikeneja mutuma wa thiri, mutuma wa maendeleo, mutuma wa kugwatanira na mutuma wa kwendana. Na ndigitene riri ni agwatithenie ona atongeria baritania amwe kwa amwe na ngwataniro ndene ya county iri inene uria gutangana kuonekana kuma riria iji yetirwe Miru. Meto wa Centro 20 Bodi mwangadia na wa Centro. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono juu, weka mkono juu. Weka mkono juu ya Bwana. Haya, sasa fanya namna hii. Ukoda ruero ruega sana. Ukoda roro ruega. Turingirengama na mutumo twelenkia. Bueno, ndo kwanda tewa tweraja kumarira ariyaja. Robo kwata monkey. Robo kwata monkey. Wete kane robo kwata monkey. Turingembe dato change bogocha kanu. 1 2 3. Ingine. Asante bwana gavana. Sababu ya hiyo mambo yote tumesema. Funga. Asante sana. Na ndeguteka ile gwita gucwa utungata bwa ndawa kana cibitari Nairobi nuntu nande mantu jonthe ni jombete kwithirwo jagikarika aja Meru General Hospital. Hii matibabu yote sasa tumeleta Meru level 6 hospital. Kenyatta Hospital na nde turameretire Meru ariko ibakui wanda tweu totwera gwita gucwa ndawa Kenyatta Hospital na nde Meru town Meru are level 5 ira level 6. Beta MC Mwetonga nkiripotera kuma Central Imenti, Meru County, Meru TV. Ni riboti ikaithira kinyithia muthia yo ayara tukumanganitia kiri metha ya nteto Meru TV. Bita wa Kabwe Mutharimi ngucugire nkatho cia mwanya ni bwega nontu boitani na batwi ikinya ntuko wa ntuko no tuthingatirinya gukirukira mitandao kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya na kiri mitandao iyonde ya kinande ya kisasa ya kijenzi @Meru TV Kenya. Kumakirini kiriwe asante sana nontu boko tudura amu watwithia nyombe nteto nambari 1 katetune ka Meru inkwendere utuko bubwega.